Kinong hikai ad hoc ke badon hapo kalama jongka Federation of All School Teachers of Meghalaya lane fastom hadin ka jingeki songkelain mongor ka bajai da kibenai haplau jongka embos menta ka sngi kilami rente bantur syaka sketrian kani ka jingmi surok jong kinong hikai ad hoc bantur syaka sketrian kalong ban penpau ka jing persya namar ka jing kuman ka sorkar halor ki jing dawa ki jongki Kajing dawa jongki kalong ban pen scam mi ka kam jongki na ad hoc sha deficient bat kane kalong halor ka nongrim bagi don na kino hikai ki bala ai kajing syakri kum kino hikai lapalat eka khatsan hadu lai posnam menta bat kila dawaru eka tulap sa khat pra hajar shibnai bat 100% ka ban pen kiu manusnam menta ka sngi na kaliang kinong hikai ad hoc da kajing sngo diaw mensim kilami na ka kamrau additional commissioner jongka planning namar kajing ikendu kalong ka bam saiso AARM Nakaliang kino hikai ki larai ban petengnya ke jinge ki namar ban nakaliang ka sorkar kam syam lala ban rai AA bat ke jingdawa ke jongki kadang long hasun susu kila shimru dakarai ban penya syakmat ika indefinite non cooperation movement ban kentup ya ke jingsange ban shim kelas ki kena school ban omtre ban le ki duty ki ban benshet daka sorkar jilla nadu ka arpo tarik mentau benai Nakaliang unong ai ktin ka fastom uba mebon lingdo uloong bahakane ka jingi kendu ubat ki officer sorkar kamsem la penhun ni kinong hikai namar ki kwa ban kendu markmat yu menteri rangba bat yu menteri katanat pule puthi jong ka jella de hadin bangila ye kendu bagi tu ki katuan ki officer sorkar de ngila kili naki dak basai bagata ka file jungi kala po hidu hai namar ki ong ba kila proses de bang kili ki kata file jungi kala po hidu hai yang ba na directorate apa sa ka office ni ti bat nikli bre ki ang ba nang ning sa proses sa planning bat unta kan sa poi sa ka finance ti habang ni ang mi bala lada ka ta ka file nang ni lada biya ada proses ti kemut ka problem gadi ka planning kan ti balai kata ka planning hadu menta ka pala ban proses ya kata ka file bat balai kata ka file kampat poi sa ka finance department hadu menta namar menta la don lai benai tingi syang tu kadbang gidang ok ong engin ya pet ya kani ka mata ngin ya penyat ya kani ka mata syakmat ti hadien bangila ya syang la ekran bhai ngila calculate dada kata ka file jungi tang bakan kan proses suap kan poi na directorate ha kani ka office ka simpor hadu lai benai ti kemut kan sa simpor sa ndriu benai bakan niat nang ni sa planning bat na planning sa finance ti kumta kan simpor kum ndriu benai tambah ladang ipet pada ya ka bor jong ka sorkar ba ka bor jong ka kabinet tangau benai September ya kita ki bor jong ki la sya strip na kemumut ba kan ya kabinet ba kan ya sorkar kan dan bor syu nadu September ti ladang i kalong kumba ka government hi kadang lekai kunjing lekai kan yangi hadu mentai kapan por kumni kumtai ti ni yat be syahmat ba kani ka agitation process ka bangidan kani ka por kampat kut the next course of action we will continue but kato ka resolution ka bangila shim Agaru Hills ka bangin continue but kani ka non cooperation agitation jungi tap hadu bangin dayo ia kata ka jubab ka basyai bat ka bangihun na kini ki minister sarkar namar mentang ni keliru ni kelibang yang lakna mangin kundu ya chief minister lani ya education minister ki ong ba kibun kam te to kibun kam lelai ni ong ni lakna man kundu la mandi ki ong kidang bun kam tingi ap ki ong mangit sa phone tingi ap ya kata ka phone call jong ki lanu bakin sa phone kin sa pentip bakilong available pat yang sali kundu ya ki sa sisien te kajingi kran jongi ha po hi kalong ka basyai ba baki officer sarkar hakabangi ngila pen i ki ba ngila submit cheki ya kata ka memorandum nangi ha kata ka memorandum la tho syai balada ka sorkar ka upgrade ini na kata ka kertan ad hoc syaka kertan deficit kat no ka pisah kanon kam but lada ka upgrade syaka deficit patan ru kat no ka pisah kanon kam ti kani kata ka memorandum ka ba ngila da submit iki ti kani jing sya kadang ditang ka copy namar ba ya ka memorandum meningkong hi ngila da submit ha ka hau benai kelalingkot kata ka khat pra tarik sya isa Ambrose Marak ti hadian bengila ya kran ka tu kan ngila pensyai ba lesi ka ni ka sorkar ka yo jingkhen ka babakla ka ba menteri rang ba
badipet yaka puli puti loong mencem snem ba ondan kam san spa kror bat mentau snem loong ba ondan kam nyos spa kror kat ba kat kum ka jingkhen jungi kumba PE hang ne ka pisa ka ba ka sarkar ka don kam ban upgrade ye kini kinong kai ad hoc sya ka kerdan deficit kalong tang kumba ars pa san pau kror tam ni suong tam namar ba kidon gini school ru ki bala sya upgrade ha sya ad hoc ha kan snam bat kidon kinong kai ru ki bala yo ad hoc thmai tikum ta ka finance committee ka badi kmi ya ka finance lesi ka ai ya kata ka amount ka babakala sya u education minister lani sya u finance ru badi pe ya finance u chief minister badi u Konrad K Sangma to organize a mass peaceful protest and a peaceful march on the 22nd March 2022 in Shillong at Malki Sports Ground. Resolution number 2, full-fledged agitation would be launched during the rally where the Federation would start its indefinite non-cooperation movement. The indefinite non-cooperation movement includes the boycott of classes, boycott of evaluations, and boycott of any other activities put up by the government. Hence, the indefinite non-cooperation movement would start from this day itself, that is 22nd March, April 2022. Solution number 3, volunteers, including teachers, parents, would be selected to communicate and check that the indefinite non-cooperation movement is enforced in all the ad hoc schools in the entire state. So these are the 3 resolutions taken by the House. Thank you.